Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau. Mukhimantri Nongthombam Berena lupa koti chahum henbagi tongan scheme singi kanaba sing beneficiary sing da yenthokre. Youth Affairs and Sports Ministry Govindas Konthokjam Hairi Raja Stellariba Sports ki infrastructure sing asi malingi takta singa naba sarkar honari. National Fish Farmer Day gabari lenena Manipuri ngami ahumda Best Fish Farmer Award pirakle. Pradhan Mantri Narendra Modi na senba chahi lising ani kunmari kunmangagi kendra ki budget ki matangda economic sing unaduna mifam pangthokre amasung anisaba bimstek leba singi mapantharo mantri singo iba mifam ama ngasi New Delhi da hokre. Mukhimantri Nongthombam Biren Singh Hairi Raja Asigi tongan ba relief camps in the lady ba miyam na kathokliba amadi thengnariba kodongchadaba sing aduna lamdam asida achoba awonba ama puraktuna tungi mirolda tangdu letaba punshi ama piba ngamhalagani wafuma singa si Imphal ge City Convention Center da pangthokiba tongan ba scheme singe kanaba sing beneficiary sing de yontokpa amadi anoba scheme sing hawdokpe ki thoromda Mukhimantri na phungdokhibani Sri Biren hai matam sangna awaba mayok noduna relief camp ta leiduna awaba khangliba miyuisingda sarkar gi maikaidi gi kari mateng pangba yabagi haiba wapam kupna khanarba matungda khongtang asi paikhalakpani mangna hai leba sida hoji oriba phibam asi paliba sarkar asina oirakani haina khaluba thokdok nati sarkar asina leba asi gi chokh thorang kaya paikhatuna chokhat pagi lambida khumang joksunaba honaduna lakli miyoi lakmari gi mathaktani koina beneficiary gi scheme singsi kanaba lupa ama to worship hanganjaga dorise National calamities kanamtana karino kari thokadage haiba khangde hairamde similarly hantaki thokiba hujik thoiba thokdoksishu sumaina thokani habse kanasu expect orumde anungasi relief camp da laibiri bese wakhal picture bigano akhoishu sigi thokdokse tholakani haibade khoi khangmanate ngasi awaba khangbiri kharisina mar morakana ngasi di Manipur pumba Northeast pumba Bharat pumba mikap tholaptana ngasi di illegal migrant Mitop have a portama. I'm among the Gileramba, society of Sirabao, cyber emulation to Sirabao, the importance when a lobirum the Mayam do, Nashidi Seres when an Akoigi Mapandagi Kangana, Tungi Mirol, Nashigi Mirol, Ganmang Godore, other Nakoidi, you are the hero. Jati Sigino the hero ni. Sri Biren Hai Sarkar Asna Leba Sigi Maru ba Tabak Thorum Kudimakta Achobu Todang Logduna Lakli Amasung Yang Apam Matum ina Tabak Paikali NRC Chana Hanbegi Damakta Biometric Lobagi Tabak Hokre Free Movement Regime Loktok Tuna Mitop Sing Tangtok Sing Tobu the Kupna Ying Sili Mang Hai Kendra Sarkar na Manipur gi Saktam Kahandanaba Achepa Wapam Tamlakli Tamli Oriba Pibam Asda Rasnitigi Oiba Lamda Putokuna Kodong Chaba Long Naba Honabagi Mota Ekoi Mashel Punsinaduna Torokliba Iraq Asi Kariki Digi no Haiba Tidok Minaduna Leba Asabu Santi Puroknaba Honaminasi Haina Sri Briana Apil Tori Nasiga Torum Aduda Mukhimantri Nalupa Koti Chahum Kuntra Longi Oigadaba Tongan Scheme Singi Kanaba Sing Beneficiary Lak Mari Henbada Yen Tokhi Youth Affairs and Sports Ministry Govindas Konthokjam Hairi Hagulak Libanha Singda Mareba Ningbagi Wakalon Nomagi Mami Samtarakli Hagol Libanha Sing Asida Mama Leba Nushibigi Wakalon Chelhan Begi Tangai Fedabale Manipur University Ngasi Pride of Manipur Olympian and National Awardee of Manipur Hai Namington Ba Lari Phong Begi Thorum Amada Wapamasi Sri Govindas Konthokjam na Phongdokibani Sri Govindas na Hai Housing Larry Bus Sports ki infrastructure asi malingi thakta pukana naba sarkar asina honari mang hai ngasi phong liba lari asina saknair ba sanaru shingi maramda miyam da khangba da chawna mating organi lamda masiki miyo sing da larry ba tongan ba makhalgi haitoi singtoi ba sing asi malingi miyam da khangan bagi tangai fadabalai We were not allowed to name this academy as National Sports Academy at the time. Mr. Prithviraj Sawan was looking after the sports department. This boy is going to create another burden for the central government, particularly the sports department of the Union Ministry. Do we deserve to make this as a National Sports Academy? National the feeling of nationalism to the younger generation in Manipur is diminishing day by day. Even they do not know what national anthem is.
Thorum aduda Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naorem Lokendra Singh Saruyaki ngasi phone ki balari asigi editor singna Sanasam Yaifaba Singh Bisnu Lapam Birla Sharma amasung Sukadev Sharma hanjabamni. National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NSIDCL na National Highway 202 Ukrul Zesami Lambi Cheol amagi manungda samjinaba tender kokre wafam masing asi District Administration amasung mahiru shingi loop Rafai Katamnang Long RKL gi Jila asigi Deputy Commissioner gi chamber da khanarba matungda ware basi lokhibani Panbayai Highway asibu phajana samjinbide highway gi matangda NSIDCL gi office ngarang mahiru loop asina solon shinkhibani Ukrul gi DC su mapam adu da laktuna lambi gi phibam yengsin ki World Population Day ki thorum Raja ki Thakta State Health Society Manipur amasung Director of Family and Health Services anina kusam naragngasi Imphal ki BT Rota leba Director of Family Services ki office ta pangthokre hande ki chehi ki pandamna healthy timing and spacing pregnancy for well-being of mothers and child haibasini pawgi marak thana atemba break ama Bima Ish, kayo nanti namay ka pungan ngantoy he. Elai Clinic singjamay gi mitrang ne. Kayo na isibo. O mahingi treatment tawruba. Kaida. Elai Shopping Complex, second floor singjamay bazar da. Atu di nanam masung do puru gene. Phone number habi ke clinic tugi. Ha, lay bro. Lay. Hai laro. 7085-529-590. Ang taga hiro phone number do. 7085-529-590. Elai Clinic singjamay. Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Legini JSG Oina National Fish Farmers Day Mari Lenena Leba Sigi Tongan Ba Fishery Institute Singna Manipur Degi Ngagi Farm Toba Me Hum Makoina Rise Asida Ngagi Poto Potok no Bahona Bada Loriba Togdambu Singtaraduna West Farmers Award Kimana Pirakle Kolkata gi Barapuda Leba ICR Central Inland Fishery Research Ki Maike Degi Kakching Jila gi Manung Channel Leba Uchiwa Degi Kabi Maite Naorem da West Fish Farmer listing ani kunmari gi mana pirakre Kamzong zila gi manung channel leba Chadongi Roxon Kasongda Tripura gi Lembuchara da leba College of Fishery gi maike gi West Fish Farmer Award amasung Uttarakhand gi ICR Director of Cold Water Fishery Research gi maike gi na Ukrul zila dagi Phungza Khai Mahung Khuyada Progressive Fish Farmers Award listing ani kunmari gi mana pirakre Imphal is ke CMO gi miyang makada Indian Red Cross Society amasung Association of Métis in America ga punna sinduna ichawna soloba kongba nungthomam lekai da lemna lang bagi kem amanga se pangthokre maduda punna miyoy marfurom lang ki amadi lemna hidak lang tu sing sup thokhi All Kakching Clubs Coordinating Committee Kakching na sinduna Kakching da leriba CSO sing JNGVO Kakching amadi Volunteers Coordinating Committee na Kakching Bazar gi nahalai lampak ta wakat mi pham ama phangkhre tha amani asida Kakching gi miyam da tongan ba lup kaya na sel gi demand kya chatharak leba asi yaning da phongduk tuna wakat mi pham adu phamkhibani Pradhan Mantri Narendra Modi na sanba chai lising ani kunmari kunmunga gi kendra gi budget ki matang da economy singa unaduna mi pham pangthokre New Delhi Labor Niti Ayok Tangasi Pangtoki Pamifam Aduda Selto Mantri Nirmala Sitaraman Niti Ayok ke Vice Chairman Suman Berry Pradhan Mantri Office ke Principal Secretary PK Mishra Susar Yaki Sangsat ke budget mifam Tasi Kungani Toy Degi Horgani Aduga Matang Nimita Seltum Mantri Nirmala Sitaramana Kendra ke budget Putokani mifam Asida Pradhan Mantri Narendra Modi gi Ahom Lok Subha Pradhan Mantri Orakpagi Ahan ba budget mifam ni Paugi Marak Thana Atemba Break Amamu NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital Asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Lying Bagi Khudong Chaba Pizari State Asida Ahanba Oina Thyroid Cancer Gi Iodine Therapy Haubaga Loinana Cancer Khangdok Naba PET CT Scan Leiraba Hospital ni CMHT PMJOY Card Paiba Amasung Government Employee Singisu Lying Bada Khudong Chaba Pizari Dr. Singna Tumor Board Phamduna Anaba Singi Lying Da Chawna Mating Pangli Akupamarol Gidamak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabio Akaswani Imphal gi pau tabiri Anisubha Bimstek Leva Singi Mapanthara Mantri Singo Eba Mipam Amangasi New Delhi da Hokre Hokdopagi Tharum Aduda Mapanthara Mantri Dr. S.J. Sankar Hai Ngasi Pangthok Liba Mipam Asina Bimstek Corporation da Anoba Energy Haina Potok Nabagi Wafam Khanaki Mang Hai Lambi Thon Siksa Lalon Ichik Haksel Digital Public Infrastructure Fagat Nabagi Matang da Su Khananai Naki
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का महिला कांबू अमगा उनदुना नीट यूजी की परीक्षा की मतंग खनखरे उनब अदुदा परीक्षा असि की मतंग महिला सिंह थेंगनरिबा खुदोंचादब कया की मतंग श्री प्रधान दा पाउदोंखी मरग असिदा परीक्षा असि की मरी लेनेना चथरिबा केस असि की हेरिंग था असि की 19 दा मखा चथनब सुप्रीम कोर्ट ना वारेप लौखरे केंद्र की हक्सल मंत्री JP नड्डा सभापति ओइदुना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगी फैमिली प्लानिंग अमसुंग पॉपुलेशन कंट्रोल की मतंगदा ऑनलाइन की खुथांगदा खनेनेबगी मिफम अमा पांगथोखरे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की मरी लेनेदा ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा थोरम अमदा वांगांगदुना श्री नड्डान हाई लेबासी की राज्य पुनमकी शहर अमसुंग ब्लॉक पुनमकता सरकारना पिरिबा हक्सल की खुदोंचाबा सिंग मपुंग फाना लौगदबनी हक्चांग फना थमननब होनबदा केंद्र अमसुंग राज्य सरकार पुना थबक पाखेट मिनबगी तंगाई फदबा लई महांगना सुगाम हाइना मिंथोनबा मथौ कया तगदबा फैमिली प्लानिंग डिस्प्ले मॉडल अमसु होगदोखी मसिना मियाम द फैमिली प्लानिंग के मरम द हेना बाप तहनबा ngam श्री नड्डाना हक्सल की मतांगना नोंगनु पुथोकपा रेडियो स्पॉट अमदी जिंगल सु होगदोखी बीजेपी ना हाइरी इंग्लिश एनी तारा मरी देगी कुनगुमदोय फावबदा चही तरा असिदा मियोय कोटी तरा निथो हेंबदा थबक पीखरे मसिना मालेंगी ओइना थबक ख्वाइदगी पीबा ngamba लेबाक सिंगी मनुंगदा भारतसु अम ओइरी न्यू दिल्ली दा पांगमिसिंग उनबा अमदा बीजेपी के वांगांगलोय अमन हाई ममांगदा पालंबा यूपीएस सरकार की मतमदा थबक फंखिबगी चांग अदुगे यंगनबदा बीजेपी ना शासन तोबो मतमदा मियामदा थबक फंगनबगी चांग असि सिंथानिंगाय ओइरी मांगना हाई मसि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरा चेपा सरकार असिना माई पाहनबनी उत्तराखंड की चमोली जिला लेबा ब्रदीनाथ नेशनल हाईवे चिंगनिंग खारकपदगी ngasi नुमित हुमनी सुरबा फावो चथोक ससिन यादना लेरी SGRF के पर्सनल सिंह लंबी सेंतोपकी थबक न पाखली नकल अमरोमदा पटेल गंगा लांसी टुनेल अमसुंग वेनार पारी की मफम सिंगदि चिंगनिंग खाइबदगी चथोक ससिन यारमद्रब अदु हौजिकति यारे केंद्र के स्पोर्ट्स शिपिंग अमसुंग वाटर वेस्ट मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हाइरी लेबासी के मरुएबा हिथांगफम सिंह सेंगतपगी थबक मपुंग फाना लोशिले केरला की तिरुवनंतपुरम द स्टेक होल्डर सिंह उनबगी थोरम अमदा वाफमसी श्री सोनोवाल फोंदोखिबनी मांग हाई अखोगी इपा इपुसिना शिपिंग अमदी मैरिटाइम की मतंगदा पाइखल नंबर थबक सिंह हौरुकलिबा मिरोसिना मखाताना समथदुना लम असिदा हेना चकोट हनबगी तंगाई फदब लई मसिना हिरम असिदा मालेंग लेबाक सिंह चांगदमनबदा भारतना मांगचल थाबंग ngमगनी हौकिबा चही तराउंदो असिदा जम्मू कश्मीर दा आइन काइना मपानदगी चंगसलकपा लेरिबा मियोसिंग खंगदोतुना चही तरे मियोय तरे नसाबा पैनल अमा सेमख्रे मियुर कांबू असिना मितो खंदोपगलोना मखोय मखोयगे मरमदमदा हलनखिबगी खोंथांसिंग लखोटकनी कमिटी असिना इंग्लिश अनि तरामथोयदगी यूनियन टेरिटरी असिदा आइन काइना चंगसलकतुना लेसिलेबा मियोसिंग मसक खंगदोकनी हिरमसिग मतंगदा यूनियन टेरिटरी सरकार असिदा होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंगरांग हुकुम अमा थोक्तुना खनखिबा लेरे हारिबा मिर कांबू असि होम डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लुचिंगनी अदुगा मेंबर ओइना फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पंजाब जम्मू अमसुंग श्रीनगर हेडक्वार्टर्स के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्पेशल ब्रांच जिला खुदिमा की SP सिंह फॉरेनर रजिस्ट्रेशन की MP अमसुंग नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर की स्टेट कोऑर्डिनेटर सिंह मिहुत सिंह यावगनी पनबया कमिटी असिना मिटोप सिंह बायोमेट्रिक अमदी बायोग्राफिक रेकॉर्ड चिंग सिंह लखोतुना था खुदिंगी गृह मंत्रालय रिपोर्ट थागनी इंग्लैंड यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल चंख्रे चैंपियनशिप असिगी सानखिबा अनिसुबा सेमीफाइनल मैच दा इंग्लैंड नेदरलैंड्स पु पांचल अनि मदा माइथिबा पिदुना फाइनल चंगलखिबनी चैंपियनशिप असिगी फाइनल दा स्पेन गा इंग्लैंड गा था असिगी 15 दा सानगनी अमरोम दा कोपा अमेरिका चैंपियनशिप दा कोलंबिया अमदी अर्जेंटीना अनिना फाइनल थेंगरगनी फाइनल मैच था असिगी 15 दा सानगनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बेरेना लुपा कोटी चहुम हेनबगी तोंगान स्कीम सिंगी कानबा सिंग बेनिफिशियरी सिंग दा यंथोखरे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कोंथोगजमना हाइरी राज्य असि लैरिबा स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग असि मालिंग थाकता सेमगतनबा सरकार होनरी नेशनल फिश फार्मर्स डे मरी लेनेना मणिपुर के गामी अहमदा बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड पिरकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनबा चही लिसिंग अनि कुमरी कुमा की केंद्र की बजट की मतंगदा इकोनॉमिस्ट सिंग उनदुना मिफम पांगथोखरे अमसुंग अनिसुबा बिमस्टेक लेबा सिंग मपांथोर मंत्री सिंग एबा मिफम अमा ngasi न्यू दिल्ली दा हौखरे पावलिसरी